पूर्ण सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो चालू आता जो डिसेंबरान चालू करप अशें प्लॅनिंग आहा ताजे मुळे निर्माण जाल्ली समस्या उदकाच्यो लायनी कट जाल्या रस्ते काही जाग्यार डॅमेज जाल्या ताजेरूय एक डिटेल चर्चा सकाळी कलेक्टरेट ऑफिसान जाली आनी रोड बाय रोड मॉनिटरींग करप इमिजिएट म्हणजे फुडल्या 15 दिसांक रिपेर फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर रिपेर आनी लॉंग टर्म सोल्युशन अशें तिनूय करपाक चेअरपर्सनाच्या अध्यक्षते सकयल एक 5 जाण बसतले आनी कॉन्ट्रॅक्टर जायका PWD वॉटर सप्लाय रोड्स ऑल वील बी ऑन बोर्ड दे वील फॉर्म्युलेट अ एक्शन प्लान फुडल्या 15 दिसांक येतलो आनी हांव तो रिव्यू करून तातूंत कितें चेंजीस डायरेक्शन दिवंक जाय दितलो आनी दे हॅव बीन टोल्ड टू स्टार्ट ऑन द प्लान इट्स नॉट दॅट दे हॅव टू वेट फॉर मी हय sub-registrar will be shifted but till then I am putting up a lift so that people lift will take 3-4 months to get installed because people can't walk 66 a lot of old people municipal approval from my side I have given because we had decided to give 20 crores for municipality for the market तांच्या काउन्सिलरांनी केला आता मार्केट कमिटी कडेन ते बसपाचे आहा तोपर्यंत आमदार आयलो जाल्यार म्हाका दिसता दिवाळे पर्यंत विशय इन प्रिंसिपल फायनल जायत जाल्यार वी कॅन दे कॅन प्रपोज एंड वील रिलीज द मनी हाफ 50% अप फ्रंट कितें 40% काय 50% डोंट रिमेंबर वॉट इज द एक्झॅक्ट स्कीम another some percent major chunk first, major chunk second, and on completion the third. Municipalities are free to invest their money also along with us. Suppose आता आमचो प्रोजेक्ट आता कमी येता टेंडर केला जाल्यार 2 कोटी वाडलो. One more thing about that project I am making it clear that though we are giving 20 crores this year, 20 म्हणलें, we are ready to finance the project for next 2 years also. To complete it because in one and this money they can keep in a separate account in a non-lapsable fund